Umpan udang direkomendasi, geng. Spot endi, Lur? Kandang kebo. Alhamdulillah. Hasil akhir, geng. Mancing kita hari ini. Oh, lo. 4 jari. Halo, geng. Selamat pagi. Mancing lagi di Waduk Sidoarjo Ngantang, masih bersama Mendes pakai Z pakai dingin. Kali ini saya bersama ada Mas Ndayu Fishing dari Kek dan Sam Oncat. Halo. Nggak masuk. Ini yang lagi muda purat Tak Kimin. Halo. Segini. Iya. Mantap. Kali ini saya menggunakan umpan udang ya. Nggak usah berlama-lama, langsung gas kayak mancing mania mak slek mak teratap. Yo masih mancing lagi, masih happy lagi, selendip ala. Tidak kerja. Iwak sing makani sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Plak, iwak gede pada ngemplak, sing cilik aja melak, sing jepret aja kapok. Ayo, gendang dilep, Pak. Oh, umpan udang. Tak oleh-oleh orang ngarani. Alah iwak, Lur. Aku kok gak. Ikan blossom, Aku kok gak. Blah. Kuwi rusak oleh. Loro nyarian ritek. Wah, alah berat. Alah, wow gede. Baban. Alah. Alah. Dayu. Halo. Papun iki lambemu kene. Ya, cara bambu teles ora? Teles, tapi gak ning sini. Ya, tak jane ya. Kayak iki ya lu yo. Masalah yo. Oh, uncal. Bismillahirrahmanirrahim. Plok, iwak gede padha ngemplok, sing cilik aja melok, sing jepret aja kapok. Enak, Lek. Iwak. Alah, begot. Begot. Ih. Memang Anda spesialis luar biasa. Wah, ngelak, Lur. Iwak kekok meh. Ora ceblok pisan. Apes. Gak ketek, kowok. Lanjut uncal. Tetep pakai urang. Kurang montek ya. Ngawir utuh loh, Mas. Ada kok sirik. Alah, berat. Yuk, berat yuk. Alah, isin aku tak tutup oleh nilai yuk. Alah, yuk. Ojono yuk. Wah, kelakuan iki lho. Kelakuane Mas Oncat iki lho. Penting iwake munggah. Santeng, Bos. Kal siji kesanteng, Bos. Alah wis salah adono karo mbahmu, bono iwake. Adono karo mbahmu, nyo tak pancingno kon. Santeng wae. Pak wae apa sih? Enak, Lek. Enak, iwak yu. Iwak. Alah, iwak yu. Mening. Rasa meneng-meneng mintip-mintip. Alah. Ora kentek.
bismillah Mas. Gelem mangan Mas. Oh, untal lagi. Pananane sak wae kok domle. Kok nyawa. Enak. Alah, nyantol. Alah iwak. Alah begot. Alah begot. Alah. Asli rebus kene. Bismillahirrahmanirrahim aja cepet gawe le. Gawe ah. Duh, nyantol. Wih. Sepurane. Alah. Ikan ngamuk depan mata. Alah. Yuk, mencolot yuk, iwak yuk. Alhamdulillah, 4 jari lari. Ada yuk. Aku mau pramuka nang kene. Alhamdulillah. Umpan udang direkomendasi, geng. Spot endi, Lur? Kandang kebo. Alhamdulillah. Aku info ning jerotan tol. Ya ceprot. 4 jari masuk keram, Bang. Masuk lek Darman. Yo, alah, iwak. Alah, water. Iya, water. Ya Allah, ngantang ana Mas Dik, Lur. Alah, iwak. Rupanya terlorot gede yuk. Alah, iwak. Oh, dekutingnya enggak dekuting. Pelan-pelan, dan untuk semir Mas. Alhamdulillah. Wah, aduh ya pipi. Allah ya pipi. Allah marah doyan. Liwat berpuisi salah. Gila ini, Mas. Alah, ayo nih. Oh, Pak. Wah. Langsung nempel. Pak. Oh. Pak. Balik. Alah. Kan telupit. Alah, Pak. Keluarot. Selalu menang. Hasil akhir, geng, mancing kita hari ini. Oh, lo. 4 jari. Sama ikan mencorong nahol ini lumayan 3 jari. Nih, loh. Wes, alhamdulillah wes. Oke, geng, mancingnya saya sudahi dikarenakan hujan ya. Jangan lupa dukungannya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania, mak jelek, mak teratap.